batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mboti ya beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantsangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Banzetolo kuizaka zengana samna batu mabilu pe batukutuku atako batu ya makulu pe bavwandaka na mpasi samu nzila vwandaka diaka ve nkakalakani kusikana ve ya kuizaka salama plina ya kele binati ya batukutuku bana ya moto bakebogdilaka mingi bawewa kilumbu ya tanu ya sabala yai na manima ya midi bakuizaka pima bao mingi na balabala samu na kufuema mingi ya vwandaka na nzila bakebogdilaka na ndinga Lumputu national numéro 1 kubanda na kifulu bakebogdilaka mbalo muka tope rond-point musée Laurent Désiré Kabila bavandaka bokilila 24 novembre kuna na komini ya Matadi ti bakwendaka kita na ndambu ya Damar bamekwenda na ndambu ya Nzanza na ndambu ya Belvedere nyoso ina batukena taka batukutuku mefwema samu eti batata pulusu ketalaka mambu ya nzila baunde kena kukwamisaka bau kulombaka baba mbongo mingi pe kukanga bau mpamba atako bakele na mikanda ya kufuana mekanti bakekanga kabau kaka mambu nyoso ya iposte ina Damar traka seri ameleka tatu nganzi nani na chauffeur na mwana moto roulage 6h45 ametelema un lieutenant avec sous-lieutenant na poste bana kulomba ba document ngena expliquer yandi ani zola ve ana kulomba 80,000 na moto na camion 120,000 na 6h45 yao melomba na bafumu baba rate solution na mama nyoso yai Damar cause ya poste ina Damar poste ina ya Damar na Nzanza buima kumeka ve Nzanza kumeka maka mumu ke chauffeur mais ça là déjà oui moi mke ko na Nzanza ve ngevana na document ve fo bakanga nge moto bana kulomba moto assurance est-ce que baba tekela bana moto assurance yango memona beto ba chauffeur na bana ba moto to mefuema samu na poste ina Damar na yahu bamonaka ya meluta mingi binati pe ya batomabilu ya fioti ba upe babuelaka bana batukutuku maboko samu na kutuba eti mambu ba pulusu ketalaka mambe banzila kena kusala ya kele Mbo TV yahu ba binati ya tukutuku mesala mbote bafuema ba upe bakuizaka tuba na manima ya kubokidisa na nzila ya nsinga tata mfumu kedi atesaka mbanza bete Matadi mbutapati nzuzi wa makengedi yani nde kitakavana samna kulembika mintima ya binati ya batukutuku pe batu mabilu samna kuzabisa bao eti animekuwa bidilu ya bao pe anikemokana na bapulusu ya ike salaka na banzila samu mambo ya mutindu ya yabika diaka salama pe binati ya batukutuku ya ngalalaka bazi bulaka nzila pe bavutukilaka bisalu ya bao bosi ndi mama vutukaka na nzila. Kilumbu ya iya ya sabala yai kuna na inzo ya bisalu yai bakebogdilaka centre d'accueil Silema ya vandaka mingi tete samna kusantsula buku na masono kwa yai ya nana pe ya 18 ya undeke ya tisaka bansaka ya mutopi ya kizunga ya Congo Central na manima na yao bakuizaka luta na bansodo na mutindu mosi ya mbote benefudi zaba eti jeunesse sportive 4 étoiles ya Kisantu ekipe ya kuizaka baka dinzanza ya bansaka ya mutopi ya kizunga Congo Central meka toka na kuluta baunde kuizaka pona mayantete pe bakekuiza bula na AS Verti ya Kimpesi bimaka yantete na kati ya dikabu ya B kuna na puli ya Cataracte baondeke kuiza bula bansaka ya ntete ya 8e de finale ya bansaka ya mutopi ya kizunga beto ya Congo Central samuna mvula mafunda zole 11 pe mafunda zole 10 zole na zole belofeti zaba eti mfuka ya Kisantu FC Kasangulu ya nde kuiza kabima kuna na kati ya kimfuka ya A na puli ya Lukaya ke kuiza yamba kimfuka ya ntete bimaka na kati ya dikabu ya D kuna na puli ya Boma AS Inga Sport baloza bula bantaka yango kuna na ndambu ya Kisantu pe FC Motema ke kuiza tutisa mimvindi ya makulu na jeunesse sportive ya Kinkanda ya Mbanza Matadi pe ba ekipe nyoso zole ya kimfuka ya A
kuna ya puli ya Lukaya baunde kekwiza bula na ya kimvuka ya se na puli ya Matadi pembele fedizaba eti mimbudi ya kimvuka ya ase mavungu ya Mbanza Matadi baunde bakwizaka benda bao lokola kimvuka ya Ntsuka bimaka na banomba ya inti kuna na kati ya kimvuka ya se baunde kekwiza bula pe na ekipi kuzaka nunga kuna na kati ya kimvuka ya a puli ya Lukaya ya kele mutindu ina kimvuka ya Union Sport ya Kisantu PIS Kwilu ya Kwilungongo yani kuzaka bima kimvuka ya tatu na kati ya Dikabu ya B kuna na puli ya Katarak kekuza yamba kimvuka atopi mimbudi ya Mutopi na bimaka na kati ya Dikabu ya A kuna na kati ya puli ya Lukaya lokola FC Kenge na ndambu ya Kazangulu. Ani kwendaka yandi mosi kuna na ndambu ya 12e mirili mete mutindu bakebogdilaka on kuna na Kingabwa na Mbanza fumu Kinshasa kilumbu ya iya ya sabala ya ivandaka kilumbu ya 10 na iya ya ngonda ya iya na mvula mafunda zole makumi zole na zole samu na kupesa nzila na kubanda bisalu na inzo ya bisalu tope izini moderne ya ikebanda kusala mambo metadila ba plastique na inti ya République démocratique du Congo ya kele ya ntete na inti ya beto ya Congo ya kele samuna kubaka ba papiela ba plastique nyoso mutindu bakebogdilaka yao na ndinga lomputu pe bantutu ya ibakelozaka kebebisaka Mbanza Kinshasa samu ya kuma mfunu pe beto sadila yao ba mambo mingi ya fandaka na mesongolo ya mama vice premier ministre ketalaka mambo ya environnement pe développement durable mama F Bazaiba Masudi yani nde mutu metelema mingi samna kukotesa bunkete na inti ya République démocratique du Congo na kati ya kimvuka ya ba ministre bakina kubugudilaka le warrior nyoso ina yakele samna kutombola bisalu ya luyalu pe ya bantu ya kwenda na Ntwala na manima ya kubula masolo tope kupesa bantangu ina vandaka na bau bantu nyoso ina kuzaka baka ndinga mansaka tuba pe bakuzaka tonda dibanza ya mbote yakele samna kutombula yinti ya kwenda na Ntwala pe mingi Mbanza kimfumu ya Kinshasa sana mambo metadila luzingu ya bantu ya banfiuma pe na mavimpi ya bao na mambo mosi ya mbote tata directeur général ya société OK Place ketalaka mingi mambo ya badoti ya ibakebogilaka ba plastique bantutu ya imbi yani nde mutu kwizaka Santudila Nkangu pe mfumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Chilombo samu na wapi mutindu bakebanda kusadila yao na ba mambo nyoso pe mfumu ya ntete ya inzo ya bisalu ya metuba eti ya beto ya kele ya zole na inti ya République démocratique du Congo na manima yina mebaka makuna na ndambu ya Nigeria ya kele mingi samna akukotesa mfiuma lokola 15 millions d'euros mutindu bakebogilaka yao na ndinga ya Lomputu samuna tungulu ya inzo yango ya bisalu nyoso ya kele samna kusadisa inti ya République démocratique du Congo ya kwenda na Ntwala yazo nakavwanda kilumbu ya iya ya sabala ya kilumbu ya 10 na iya ya ngonda iya na mvula mafunda zole makumi zole na zole yinazo naka salama mambo ya kutala pe kufimpa mbote bayintswa yayi kekwiza soba mambo ya bansodolo na inti ya République démocratique du Congo samna kulandakanaka yayi bakebogla na ndinga Lomputu loi électorale numéro 06/006 ya kilumbu ya ivua ya ngonda tatu ya mvula mafunda zole na sambanu ya iketalaka mambo ya bansodolo ya bamfumu ya inti na inti ya République démocratique du Congo pia bantubidi ya Nkangu belefo dizaba eti bantubidi ya Nkangu bayayi kele na kati ya kimvuka bakebogdilaka groupe de 13 personnalités G13 na ndinga Lomputu baunde kwizaka baka dibanza samna kukotisa papiela ya bansodolo kuna na inzo ya bisalu ya bantubidi ya Nkangu ya ndimba samna kutoma kutala pe kufimpa ya bakuzaka kotisa yao kilumbu ya tatu vandaka kilumbu ya makumi zole ya ngonda iya ya mvula ya ibetokeli pe fumu ya inzo ya bisalu bantubidi ya Nkangu ya ndimba mbuta Christophe Mboso Nkodi ya Puanga kwizaka tinda yao na kilumbu ya tatu ya makumi zole ya ngonda ya ibetokele samu bato matala yao mingi yani tubaka eti yamepusa yao samu bantubidi ya Nkangu ya kimvuka ya FCC ya mbuta Joseph Kabila Kabange
bange president ya tama ya inti ya beto petata senateur ya moyo baunde bantubidi yango bavwandaka ve awa bakeleve yau balenda tala mambu yango ve benefitiza baeti na kati ya mambu yango bakena sosa basoba mingi bakena ukusosa bakatula mambu metadila sei electoral pe bamepekisa mambu metadila kupesa bambongo tope bamambu ya nkaka pe bazona bakatula diaka mambu metadila kilandi ya ntubidi yani feti vwanda mutu ya nkaka mekanzi kento na yani ve mwana na yani ve pe mutu ya dikanda ve na bamambu ya nkaka atako mutindu bakwezaka tubila yao na bantu kwezaka kotisa inswa yango okuna na ndambu ya inzu ya bantubidi ya nkangu na maboko ya tatantubidi ya nkangu Delice Sanga bisalu ya bantubidi ya nkangu ya kwezaka zengana na nzila mutindu bakwezaka tubila yao na mfumu keja tisaka inzo ya bisalu ya bantubidi ya nkangu na yao bantuke talaka mambo ya politika na inti ya Republique Democratique du Congo na kizunga betu ya Congo Central pe na mbanza ya Matadi baunde batu kwezaka pesa mabanza na babu beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.